Tudi jaz sem sam junak. Kako lahko mačke spuščeno čitalnico, to ne razumem. Takole pa izgleda prihodnost. Odpiramo slovensko kulturo. Ni študentka, izgleda pa kot študentka. Tretji letnik, pa s čim pitajo te otroke pismo? Škoda sem, kaj še ne govoriš slovensko, no, čisto koliko? Sretno, brate. Čau. Sam, da smo si na jasnem, to slišimo od Korošca. Ja, glej, jebi ga, da boš kaj. Tukaj z vlogi praktično ljudem podajam znanje, pogledaj nekaj v življenje, razumeš? Junaki družbe. Jaz že vem. Tudi jaz sem sam junak. Punce. Evo jih. Se učimo. Pozne ure. Ki ste bili pa prej. Nobene hodi na predavanje, pa so pa tukaj neki punce. Friend. Pravi, da je prijatelj. Sodrga. Kako lahko mačke spuščeno čitalnico, to ne razumem. Evo. Pa smo tukaj. Takole pa izgleda prihodnost. Gluhonimi. Slupil neko kartico. Učenci. Pičeva. Še naprej. Malenkost. Maček. Čau. Evo. Gepak. Vir slovenski. Zanimiva zadeva. Odpiramo slovensko kulturo. Evo, fantje. Gepak. Pojdite gledat. Evo. Hajam iz kina, sem se odločil biti sam gledat tale filmček. Ono osebo tudi poznam, ki je gledala, to je Robert Hladnik. Zvrstna igra. Zanimiva zgodba. Romantika. Ali me spominja na mene in moje punce. Super. Čau, folk. Danes pobiram izjave izključno od študentov. Spraševal bom, da vidim, če verjamejo v študij in kako bojo oni tu prispevali k razvoju družbe. Res me zanima, upam, da bojo pozitivni odgovori, da se strinjajo, da je to ključno. Ker mnogo študentov pride študirat, ne doštudira. Mislijo, da ni pomembno, ampak jaz se ne strinjam. Tako da vidimo, kaj bo, pa bo. Živijo. Imaš minutko? Nimam. Živijo. Imaš mogoče minutko? Ne, žal, res se mi mudi. V bistvu si ti študentka? Ne. Nisi študentka? Škoda. Oprosti, uživaj. Ni študentka, izgleda pa kot študentka. Svašta. Živijo, a sta mogoče študenta?
Nismo študenta. Niste študent? Ne, srednja šola, tretji letnik. Resno? Ja. Dobro. Ja, bi z veseljem, sva res nismo. Tretji letnik, pa s čim pitajo te otroke pismo? Preveč polisalam jejo, se mi zdi. Pač rastni hormon ali neki, kaj ti jaz vem. Evo, bom pravo še tukaj pri knjižnici, če bom imel kaj več sreče glede na to, da je izpitno obdobje. Živa, a ste mogoče minutko? Ja. Ste študenta? Ja. Super. Bi dal eno izjavca, v bistvu iščem študente, pa imam ena 3 kratka vprašanja. Ampak smo iz Makedonije, ne govorimo to tako dobro. Tudi v redu. Ok, dobro, ni Lahko? Ok. Kaj študirata? V Feri? Feri? Ja. Kaj pa? Telekomunikacije. Ok. Lahko na slovensko. Na slovensko? Ja, lahko na slovensko, razumem. Koliko dolgo? Mislim, svojo izobrazbo to prispeval. Družbe kot drugare, ne? Na to misliš? Ko? Družbe kot drugare ali družbe kot... Družba kot pač... Socialni život? Tako, ja. Pa ja, ni slabo, ne? Ima klubove, ima život, koliko toliko. Malo je prazno, ako nekaj nama. Pa kako bi prispeval k družbi, mislim, svojo izobrazbo? Ti si na Feriju inženir. Ja, jaz, aha, kao... Veš, Ja, to je dobro vprašanje. Pa, okej, ima ljudje, koji misle slično na mene i so slične cilje, pa je okej. Ako ima i različne perspektive, mislim da je jedan unik, da kažem, opportunity. Izvini, oprosti, ne vem kao da se kaže na slovensko. tudi v angliščini, če. Yeah, okay. Yeah, I mean, I understood your question. It was about like the people around and how, right? On society, how your profession will impact society. Okay. Yeah, I think it has a great impact. I mean, almost everything is uses telecommunications, and almost every sector, even Chuk uses telecommunications with Wi-Fi. So I think I will have a lot of opportunities when I graduate. Ok, to je dobro, ja. To je nek odgovor, kjer ga sem iskal. Še zadnje vprašanje, verjameš, da svet stoji na mladih? Malo sporije, prosim. Do you believe that world stands on the youth? Yeah, of course. I mean, it always had it and always will be, because young people always bring change. We have a unique perspective on the world. This generation, I think our generation, especially because of the economic recession everywhere, so we have, I think, a lot of a very unique point of view on the world from today, and you can see it as global trends are set. Global trends are set from youth people. I didn't phrase that right, but I think you understand what I mean. Ja, ok. Škoda sem, kaj še ne govoriš slovensko, no, čisto. Koliko dolgo si v Sloveniji? Ja sam 4 mjeseca. Ja, ne moram govoriti slovensko za ovakve kompleksne teme, ker vokabular mi ni tako velik za to. Živja, te lahko zmotim? Greš noter? Ja. Veš, jaz snemam en vlog. Dobro. Lahko vprašam par vprašanj. Jo, to sem že danes odgovoril. Danes si že odgovoril, Ja, kaj si odgovoril? nisem tebi, samo Ne, en, meni drugi nisi. so bili. A resno? Ja, Komu? Ne vem, kdo je bil. A resno? Ja, sta Kaj dva pa so bila. bila vprašanja? Mogu na bosansko. Odnos između dvoje ljudi, kao kako da bude bolji i tako dalje. Tako da sam ispucao što sam imao reći, ono. Aha. Pa razumeš slovensko? Ja, razumijem. Razumeš? Razumijem. Te lahko vseeno vprašam? Jel ti mogu na bosanskom odgovoriti? Lahko. Hajde. Kaj študiraš? Strojništvo, okoljsko inženjerstvo. Inženirstvo. Ja.
Kako boš prispeval k družbi s svojo izobrazbo? Pa ne Kaj težav? znam vidjeti, polako. Još studiram, još razmišljam o tome i tako. Aha, super. Verjameš, da mladi gradijo svet? Naravno, pa na mladima svijet ostaje. Tako. Vidite, pravi človek. Ja, što Pravi greške. človek. To. Ajde, Hvala ti, sretno, brate. Ne? Ćao. Evo, imam še prave ljudi na svetu. Odlično. No, današnji vlogu, kaj? A veš, folk misli, gre študirat, doštudira. Pa kolega, no. Kaj ti tu lapaš? Tu imam nekega cimra. Ta idiot Zdravo. ne zna ljubljansko. Čakaj malo. Ta mi priča tule srpsko-hrvatsko, ne razumem ga jaz. Folk, sam da smo si na jasnem, to slišimo od Korošca. Ja, glej, jebi ga, da boš kaj. To, čakaj malo, a ga je kdo sploh razumel? Jaz Daj, pa nisem. no. Čakaj malo. Čakaj malo. Ja, Ja. Koliko? Ja, ne vem. A boš ti povedal? ja ne vem, ti si tu glasno. Sorry. Ne morem ti povedati. Mislim, razumeš? Nekje v svetu je 12 ura. Tako, Ja. 12. In jutri je faks. Tako da folk pejte spat, Ne, ali pa tudi ne. si ga žuramo. Mi ga žuramo. Mi se učimo na polno. Mi gradimo, mi mladi gradimo prihodnost. Da, Ja. prihodnosti ne bo več. Ta generacija, to je to. No, čakaj malo. A bereš novice, mogoče? Ne, Ja, pa bi jih mogel. pa zdaj. Moraš biti osveščen, kaj se dogaja. Mislim, kako bomo rešili neko Pa mora videti, kaj se sveta. dogaja z Janezom Janšo, njegovimi gatami, ki jih nosi. To je vse, o čem govori. Jo, To novice. je ključno. Mislim, moraš vedeti, da so naši voditelji nesposobni, če so že. Pa to že vemo, to se bo spremenilo. Dobro, no, ampak je še vseeno relevantno, ne? Ne. Kako da ne? Kaj mora vedeti, da nosi rjave ali bele gate? Ne vem, se ni to pomembno. Ti boš več, če gledaš novice. No, ne gledam novice, berem časopis, ne. Tako kot pravi intelektualec. To pa je žalostno. Ne, pa ni žalostno. Mal si mislim. zastarel. Časopis. Ne, čakaj malo. Kako? To, kar je na časopisu, imaš na računalniku. Ja, ampak kdo je rekel, da ne berem to preko računalnika? Berem preko Fair. tablice, by the way. Ja. Tako da sem... Bog žegne. Če je Bog, ok? Če je. Ja, jaz sem intelektualec in ko si intelektualen tako kot jaz, imaš koncepte Boga praktično tukaj, a? Mislim, a razumeš? Ne. Če kdo žegna, žegnam jaz. Razumeš? Jaz ga žeglam s pivom. No, tudi ti žegnaš, konc koncev. Konec koncev vsi žegnamo, ampak kaj Vsi je s alkoholom? Ja, Eni pa s svetom. tako. Ja, jaz pa z znanjem. Jaz tukaj z vlogi praktično ljudem podajam znanje, pogledaj nekaj v življenje, razumeš?